Тарталуу. Тарталуу. Şimdi de zabor gerek de. Şu men үйüme забор koyun atamda şu tandap жүрбөйүн бе? Акча байланып келем могул дагы. Могул. Булар арзаныраак болуш керек да. Но. Зато заборың бар да. Жакшы. Ачык көрүнүп турат, бийик. Тетек аттап өтөм десең сайрып каласың да. О. Ага үйдөгүдөй эмес экен да. Аякта күрсүмөс болчу да. Мондай толуп койсо аякта сайрып калып болуш керек да. Эми стандартный кирпич забор. Сөзсүз бул да болуш керек. Мындай бар, жүндүү забор дейсиң. Бирок жүндүү жакты мага. Жылуулук берилет да кадимкидейчи. По-любому забор деген эмеси бар, функциясычы. А бирок мындай. Воздушность бар да? Живой, да? Во. Bunu уже кучактай албайсың го дейм. Зато мындай кармалатындай. Үйдүнүп каласың да бул забордун. Точно живой да на. Кайсы эле забор мондай үй чыгарат деп. Мондай заборлордун жаман жагы мындай эмес кылат да, мырыйып калат да. Точно калың болуш керек. Темир болот го мондай, болоттор чоң мындай, даң. Топозун эчтеке болбойт. Жерге неге забор жок дейм да. Мисалы, могул машина туруп алды, шак. Бул жака забор коюп койду, тырс. Мондай бөл. И ар бирөө өзүнүн жерине кирет да, заборуначы. Чыкканда да өзүнүн заборунан чыгат. Могул бакканды забор керек дейм. Бакка ийбесе, мондай болмак. Мына четін тосуп коюш керек экен забор кылып, а? Забор кылып, могул алып таш керек да. Кичине пространство керек да, болот керек да. Вот. Баккада жакшы болот забор болгон. Ойлой беремин ошо. Адамга деле забор кылып койсочу. Ар бир адамда өзүнчө бир толук забор бар да. Кетип бартасың, мындай. Бирөөгө тийип кетсең, сизге да тийип кетсе мындай. Забор биринчи тийишет да, адам тийишпейт да бири-бириненчи. И адам бири-бири менен урушпайт. Заборуңа тийсе эчтеке болбойт да, эмне заборуңа эле тийип. Сага тийген жок да. Ошо. Айтат кылай, машина уруп кетпесин. Могул жергечи токтогондо светофор кызыл күйгөндө сразу могул жерге автоматически забор чыгыш керек да. Могул линия турбайбы? Линияга чыгат сразу забор. Жок, нарушение болбойт. Стоп линия деген түшүнүк жок. Каждый тиги милициялардан заборлор турат. Çıkarsın mı hocam ben geç. Zabor olsa it olur. Bir bak şimdi. Заборго жакын баш керек да, мындай. Забор деген эме да, безопасность да. Ya bunda oldu işte, bu işte kalır da ne? Hatta gayret gidersin. İyi. Безопасность da sağ olsun. Daldo. Gidesin bu. Mayaktan öt, mayaktan öt.
Машина тиіп кетсең анан кымбат машина экен бул. Zaten biraz bozuk var demek. Pozitsiya, zaborun takmış керек. Жок, мондай машина турсачы үйдөчү. Hı. Айланып өтүш керек да. Söz mü? Bu da Бул деген көрдүңбү бул? Этият кылыш керек да мындай. безопасность болуш керек да. Bundan aralık da tutayıp керек да. Hadi getiririz. Bana çakta. Sonunda bu gün iyi burası burada. Kaçacak. Degenleri de avuç. Siz tutasana mı onu? Na, zabor mu onu olsun? Не бул? Мрамор да? Bu mırrama. Bunda suyu var da. Ama şunda. Ay ay bunda. Bunu siz şikayet mi? Bunda bu zaborlarda. Каяка басабыз? Могул забор жок. Этият кетет, башыңа өз түшүп кетпесин. Görünüp durат o. Bak. Neresi yürü. Арымадың ару, Жоқ. кейінлерейін. Жоқ рахмат. Байыңар келсе, маға келгіл. Мына, ақша менде. Джо Байден емес, Америка емес, Путин емес. Мына менде. Мына, Джо Байден ақша бере албай сілерге. Менде ақша бар. Ақша бересіз. Мен жөніне беріп қойып саған. Не кылыш керек акча алыш үчүн? Емгек қылыш керек, емгек. Zaborlar boyunca. Қандай ойыңыз бар? Қандай емне бар? Zaborlar. Бұлар өте жақсы көрін. Маға келіп бір заначка ақшаңарды берейін. Bir $3000 берейін. Gelip құрып қойғыла. Қандай забор емне керек? Құрыш керек қазір. Хоть корейский, хоть еме. Зам. Сіздерге жолықым. Алейкум рахмат. Мен мықты жігіт. Мен жасауға келгем. Жасай берем ба.